Akaswan Imphal Wahengbam Washington Pau Pajari Ahanbada Maruiba Pau Manipur ngasi maigi kumai Diwali pangthokani adumainamak haujik raija sida oireba phibam masina maram oiraga kumai asi mahoksagum pak chauna di pangthok loidori Security gi akan bangaksal thoranga loinena ngasi Imphal jiribam lambida tangai fadana changba polam sing puba gari chama marphumathoi Imphal om de changlakre Pradhanmantri na hairi laibak asigi security force ki tawbang ambagi sakti leptana hengalakpaga loinena Bharat malem gi oina ngaksel gi lamda khumang yang na manglom de changsilakli amasung Mikhal pangthokadaba kuisilaktraba raijamari Madhya Pradesh Telangana Rajasthan amasung Chhattisgarh da vote khombagi thabak kankhalakli Manipur ngasi maigi kumai Diwali pangthokani adumainamak haujik raija sida oiriba phibam masina maram oiraga kumai asi mahoksagum pak chauna di pangthok loidori Diwali kumai ga mari leinana Rajapal Anusya Uike Mukhyamantri Nongthomban Biren Singh amadi lusingba kayana raija sigi miyamda yaifa paujel piri maki paujel da Rajapal na hai mangal gi kumai ama oiriba Diwali na afabana phattababu maithiba pi habidu takli Numit asida Bhagavan Ramna Raban bu maithiba piram labatungda Ajodhya da halakpagi harau nungai badu ningsing hale Rajapal na hai Diwali gi mengal na raija sigi miyam gi maraktagi nungsina daba yaknaba amasung lingjan manadaba gi thawang manghan kiba oirasanu kumai asina raija sida tangdu leitaba amadi nungai yaifabu porakpa oirasanu hainasu Rajapal na mahaki paujel da hairi Mukhyamantri Nongthomban Biren na mahaki paujel da hai kumai phiong amadi harau tayambagi matam yorakpa sida raija sigi yumcha kayadadi kumsi chahi gi oina Diwali gi mengal uba phangloidori kumai asina ikhoida afabana phattababu matam pumbana maithiba pi haibadu ningsing halli mangal gi kumai asina ikoi gi pukning amadi thamoi bu ngalhanduna hingcha gi amamba numising mangan khiba oirasanu hainasu Mukhyamantri na mahaki paujel da hairi Water Resources Mantri Awangbo Niyumai nasu kumai asiga mari lainana miyam da piba paujel da hai mangal gi kumai asina raija sigi mipum khudingmakpu amat tawina punsil handuna machil manau oina nungsi chanana shanti oina punna hingminnabagi paujel sandokpa oirasanu Security ga akan bacheksil thorangal oina ngasi National Highway kuntra taret Imphal jiribam lambida tangai fadana sangba polam singamadi petroleum gi pothok sing puba gari sama marphumathoi Imphal om da sanglakre Gari singadugi manungda LPG puba gari kuntaret petrol puba tara humdoi diesel puba kunmanga FCI gi polam puba nifumanga amasung ATF ki ani yauri Security Force na raija sida mahoksagi tangdu leitaba amadi nungsi chanaba phibam lakhanaba thabak leptana paikhatli Security Force na ngaksel ge laukhaliba thabak singi matangda tongan ba mafam sing ke jawar santing L Z komunom El Thainom Kanan Khulen amasung Sajik Tampak na singba khulgi lusingba sing saknai raba miyoi sing amasung youth clubs singi miyoi singa unaduna wari sanakre Raija sigi hingsa nanglaba maphamdagi selaktuna relief camp singda lairiba miyoi singi masagi senthok leihannabagi pandamda Thawbal District Administration na sinduna Raija dugi manungda laiba relief camp singi miyoi singna saba madi puthokpa polam sing yonbagi mela ama hieng jila dugi Deputy Commissioner gi office complex ta laiba counting hall da pangthokani Masida miyamna ayuk pung 13 dagi nungthil pung 3 phawbada polam kayamarom laiba yagani hairi Security Force nasu Imphal East amasung Imphal West ta hangba relief camp sing da leiriba miyoi sing na sem saba polam sing makhoi gi garrison outlet ta mamang thagi kunmanga dagi mai pak ni yolakli Manipur State Cooperative Union gi Imphal gi Lamphel Pata Saba Training Hall ngasi sangakre thoramadu da wangang bada union gi president L Tompisak Singh na hai ngasi sangari ba training hall adu Raija Sarkar gi sentangaloina na sakibani mang hai union asigi makada Center for Cooperative Management Lamphel Patna miyoi kayada Cooperative Management amasung computer gi tongan ba course sing da training piduna lakli
ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞꯇ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ 30ꯔꯣꯝꯗꯁꯨ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯄꯤꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯈꯤ꯫ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤ ꯑꯥꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗꯒꯤꯅꯤ꯫ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁꯀꯤ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯕꯒꯤ ꯁꯛꯇꯤ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯚꯥꯔꯠ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯉꯥꯛꯁꯦꯜꯒꯤ ꯂꯝꯗ ꯈꯨꯃꯥꯡ ꯌꯥꯡꯅ ꯃꯥꯡꯂꯣꯝꯗ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯤ꯫ ꯍꯤꯃꯥꯆꯜ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁꯀꯤ ꯂꯦꯞꯆꯥꯗ ꯂꯥꯟꯃꯤꯁꯤꯡꯗ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯕꯗ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯍꯥꯏ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯚꯥꯔꯠꯇ ꯑꯁꯥ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡꯁꯨ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯂꯤ꯫ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯅ ꯍꯥꯏ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯇꯥꯟꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯉꯝꯈꯩꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯉꯥꯛ ꯁꯦꯟꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯐꯤꯚꯝ ꯑꯃ ꯄꯣꯔꯛꯄꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯟꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯆꯥꯎꯅ ꯊꯧꯗꯥꯡ लौरी। मांगना हाय भारतीय सेनाओं और सुरक्षा बलों का सामर्थ्य लगातार बढ़ रहा है। डिफेंस सेक्टर में भारत तेजी से एक बड़े ग्लोबल प्लेयर के रूप में उभर रहा है। एक समय था जब हम अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर होते थे, लेकिन आज हम अपने साथ साथ अपने मित्र देशों की रक्षा जरूरतों को भी पूरा करने की तरफ बढ़ रहे हैं। श्री मोदी ने मखाताना हाई लैबाक असिना निंग तमलबा मतुंगदसु थौना फरबा लानमिसिंग असिना लानफम कया सोकनखी अमसुंग लैबाक असिगी मियामगी थमोई जोई तौबा ngamखी। मांगना हाई भारत की लानमिसिंगना मतम चुप्पदा मसागी खुदोंगथीबा कया काउथोक्तुना मांगजिल थाना ngamखै परिंगबु शक्ति लैना ngak सेली। मिखल पांथोक्कदबा कुइसिलक्त्रबा राज्य मरी मध्य प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान अमसुंग छत्तीसगढ़दा भोट खोंबगी थबक कनखलकली। मध्य प्रदेशदा भोट खोंबगी मतम नुमित खरनी दंगाइसिलक्पगा लोइनाना राजनीति दलसिंग अमदि मिरेपसिंगना मखोइगी ngamjabi थाकता भोटरसिंगी पुंगनिंग चिंगसिनबा होनरी। प्रधानमंत्री अमसुंग बीजेपी की मकोक थोंगबा लुचिंगबा नरेंद्र मोदी नंगसी मध्य प्रदेश की बारवानीदा पांथोक्पा मियामगी मिटिंगदा वा nganggani। गृह मंत्री अमित शाह सुंगसी विदिशा, गुना, अशोकनगर अमसुंग दातिया जिलासिंगदा मियामगी भोट मिखलगी भोट खोंगनी। मसिगी मथक्ता केंद्र की मंत्री सिंह नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया अमसुंग भूपेंद्र यादव अमदि असम की मुख्यमंत्री हिमंत बिश्वा शर्मासु ngasi राज्य अदुगी तोंगान तोंगानबा विधानसभा केंद्र सिंगदा भोट खोंगनी। कांग्रेस की मकोक थोंगबा लुचिंगबा राहुल गांधी नंगसी भोपाल दा पांगथोकपा रोड शो अमदा वा nganggani। महागना निमस अमसुंग तिमारनीदा पांगथोकपा रैली सिंगदसु सरुक यागनी। तेलंगाना दा दीपावली कुमैगी मतम खरदंग भोट खोंबगी थबक नेमथरुरबा मतुंगदा ngasi मरुओइबा राजनीति दल सिंगी लुचिंगबा कयाना भोट खोंबा अमुक हौनखरे। कांग्रेस के स्टार कैंपेनर सिंह राहुल गांधी अमसुंग प्रियंका गांधी भद्राना ngasi राज्यदुदा मिखलगी भोट खोमलबा याई हाइरी। राजस्थानदा मिपुंग खुदिंगमकपु इवावादना भोट थादबा ngamhannabagidamag इलेक्शन कमीशनना मनुंग हुंजिनबा अमदि मी लन्ना ताबा मफमसिंगदा फावबा पोलिंग स्टेशन सिंग हांगदोकनी हाइरी। छत्तीसगढ़दसु राज्य विधानसभा की अनिसुबा तांकाकी मिखलगी भोट खोमबगी थबक खम थेंगना कल्ले। बीजेपी लुचिंगबा अमसुंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नंगसी राज्य अदुगी मफम अनीदा मियामगी मिटिंगदा वा nganggani। मरक असिदा मध्य प्रदेशदा इलेक्शन कमीशनना अनौबा थवंग कया मरुम हौदोखरे। अखोइगी भोपाल पाउमीना हाई अहानबा ओइना OR कोड यावबा भोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप सिंग राज्य अदुगी भोटर खुदिंगमक्ता यंथोखरे। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ WOAH's रीजनल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक की 38 मिफम ngasiदगी न्यू दिल्लीदा हौरगनी। मिफम असिदा भारत रीजनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की मकोक थोंबा ऑफिसर सिंह अमसुंग प्राइवेट सेक्टर अमदि प्राइवेट वेटरनरी ऑर्गेनाइजेशन सिंगी मिहुत सिंग यावना सदस्य लेबा 53 की मिहुत सिंग सरुक यागनी। केंद्र की फिशरीज एनिमल हस्बेंडरी अमदि डेयरिंग मंत्री पार्शोत्तम रूपालाना नुमित मरीनी चथगदबा मिफम अदु हौदोकनी। अरोइबदा मरोइबा पाउ अमुखना मणिपुर ngasi मैगी कुमै दिवाली पांथोकनी अदुमोइनमक हौजिक राज्य सिदा ओइरबा फिबम मसिना मरम ओइरगा कुमै असि महौसागुम पाक चाउनादि पांथोकलोइदौरी। सेक्युरिटी की अकनबा ngakchel थौरांगा लोइना ngasi इम्फाल जिरबाम लंबिदा तंगाई फदन चंगबा पोलमसिंग पुबा गाड़ी चामा मरफुमाथोय इम्फाल लोमदा चंगलखरे। प्रधानमंत्री ने हाइरी लैबाक असिगी सेक्युरिटी फोर्स की तौबा ngambagi शक्ति लेपतना हेंगलकपगा लोइनाना भारत मालेमगी ओइना ngakसिगा लेमदा खुमांग यांगना मांगलोमदा चंगचिलकली अमसुंग मध्य प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान अमसुंग छत्तीसगढ़दा भोट खोंबगी थबक कनखलकली। पाउ लोइजरे।